naman, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Nagimasang tisidaan nyo kinitata ba daw nga natuyang? Ay, nakita mo ko raw. Nakitak di ta basket mau. Ay, puro karnay ti ginatang ka. Un nga raw. Naimas ti sidaan mi itakin ni badung ka. Nyanggal kaw. Agsidada man ang itinatnatang. Sigurado kasano, awan mo't ngamin kwartada. Uy, talaga nga awan. Ay, pimandamod kin ni Antay. Sige, aglugan ka nga rudan iti tricycle kaw. Tulod ka ni di kabildatan. Saan mo nga urayan ni Antim anak itsinda? Sana. Aldaw ton nga agawid ni Antay. Subliak tao. Mabalin mo matkat nga diretso ije balayo day ta pinalingkem, marituyang. Kamno apay nga idagas mo payla dito tersenak. Nay, apay nga ibagam ti kasta, kat kayat ko nga rod ti dumagas. Anyat dagasem aya. Aguray ka atag kit-kita akpay iti gatangag. Nagkapo kay ije tsindaan, di mo payla ginatang ijay. Apay, di mo kayat nga damainayo na customer ma. Alaman langan, anya gatang maya. Dayta man maray, dayta, Eh, anya day ta itudtudom. Dayta nakabiting. May sakris pap day ta. Kakaisuna lakok. Isungar ti gatangag. Anya kay dinaya, taday tuy laang tigatangam. Day ta. Ay, apay ngamin amay may sakris pap tinabati alakaw. Di da pa'y nga rod in release tayo lindeng ko. Ah, naglinding kamot gayam apadak. Kawan pangalaak nga iti igatang ko iti lakok, nujak aglindeng. Ay, aguray ka man maray. Apay? Kaano aginatang mo da ito'y lakom akres pap? Kanamlatan. Nakulkulbot mo. Nay, ay sus, makatawon samot din anak kasabit dita. Ay, agawid ak man langan. Ay maray, adumo da kita pinalingken. Wun maray, karni amin da gitaw. Nay, itaman pa'y agim matang ka iti karne. Ay, siyempre naalak nga minin jelinding kaw. Naglinding ka man. Apay, si kalaang ay ati amuna ti aglinday. Malay-laylay anatang mudda kita ginatang mau, Antay. Ay, dayta ti pakaanayan ti kwarta nga inted ni uncle mo apagpalingkek. Ninanatuyang, pasig akar ni ti ginatang na. Wen tado ti kwarta na. Naglinding ka nung amin. Aya. Namang ano kaya't mo mati aglinding? Ah? Amok no sa dino tinaglindingan ni nanatuyang. Di tama no. Apay anarabian kayo anapan nakitsinda ka ni Antay. Kwaraw. Kwarok. Ay, kuanggay. Traffic nga main. Kasla sininyasan na kanyan din. Ha? Anyat insinyas na. Sanak mo ta sininyasan Kunak, tulungan nak amang isagana iti pangrabian tayo. Anya ayat, ti pangrabian tayo. Gimolpi ni Ante iti paborito masiday ng kay. Ay, urak lang naragsakan. Iswasan kan nga karadamag angkay. Ay, sige, saanin. Urayam lang na maluto da ito siday. Okay. Kasla narabyan kayon samat kan ni Kwarog idi kalman maray. Wen, tadim magas kami pa'y man ijay lendeng. Naglinding ka may? Wen, awan ngamin ti igatang may tinaimas amasida. Imbagken ka tasaanan akasapulan nga agloan ka.
Anya asaan? Awan tu pa igatang kon itilakok. Ah, kayat mo asawan. Nagloan ka mat. Ay, wen, ngamsaan pa ana i-release. Ay, nabayag nga rod Dakkel mo ngamin linding ko. Kasta? Uray ni Marituyang, adamo linding na. Kunak man no saan ngaglulonday dya ako marita. Anya kita saanan? Kano kaalala na? Napanggimatangan ay itinaimas asidada. No kasta. Salaag sida itinaimas no makapaglendeng. Wen, podno day ta kinunam. Antay, saan pa analpas ni uncle ko amangan now? Ay, ibagam, tatumakderan iti lamisaan. Anggal, gusto ka nun dayta ko na ni Antay. Ibagam nga agluto akpay. Saan na maudi dayta, panangan na. Oh, nangag mo anggal. Ayun. Aguray ta tumakder ako no. Anya ngay, si mardengan ni uncle mo amangan. Unantay, timakderain. Tulungan ako na. Ala, Na. alalayam kwarog. Tangamen, no masubraan ni uncle mo timangan, kasla na bartek. Saan alimpyo ti panagnana. Umay ka anggal. Ay na, nagdagsan ka. Kwarog, di mo sardengan apay-payang ni uncle mo. Nabanuga ko namang pay-pay-pay Antay. Ay kat anusam Anggal, nagring ka na. Saan ang nakaturog ni uncle mo? Nabsuglaeng iti kastaunay. Kasano ngay ngagtrabaho no kastoy naman. Ay, isong nga rin nagpababawi ak naglendeng. Apay nga mina naglinding ka pay lang. Ay, tinulad ko lang ni Marituyang. Kastamutan ni Marikuanang. Narigat yag linding Antay. Nagrigat yag bayan. Nakariingan ni Uncle Kaw. Manganan. Ay, Yay. awanan timakan, inteng. Manipod ita, agsida kalaengan itinateng. Tapno makontrol ti panangan mo. Mara, agdala ko mapagpagkat iti postisa. Ne, apay, tay pustisom ngay. Ay, natukol nga rod, idi kininit ko tay kokod ti babog. Day takit nga men. Ay, kunakto mga min kinibadong ko, nga ang rakpay, agkanat amangan, mabisin ka na. Awan lako kapag pigkat. Anyang iti serbi na ti tersenam noon, lako mapagpagkat iti postiso. Awan magkumagatang iti pagpigkat iti pustiso. Ay, mangrikap ka nga rudan no kasta. Na, naglastog ka mga agsasaon. Pumanaw ka man langan. Kapanam na natuyang. Ay, di nakasarsarita ko araw. Yay. Apay akasta ti panagsaom. Awan nga rod ngipon ka. Ha? Natinag mo siguro anya. Saan? Ah. Adala kininit ko ang nakolbat. Anya? Day takit nga mintagsida kayo itinakulbat a karnay. Ay, saan nakmat sa nakasawaan na? Kat makapakatawa mo't nga mintilang nga mabungal. Na. Ay, kwaraw. Ha? Aday duldulun mo dito pagpagkat itinatok ko la postisa. Adana na. Ay, padawatan nakman nga raw. Aday duldulin ka o ngamjak ipadawat kan ka. Uray basit lang. Para kinanggal ko day jay. Ires-reserbak para kin kwa na. Basit lang nga rin didawatan. Ni uncle ko nga rin ti pang tedak, sana si ka. Angam di kagdanag. Ikang ka iti angkintran a pagpigkat mo di tapos tisaw. Mare, agda ni kapisan. Adda, angem, agpalpal pa. Anya nga oras anangan aya. Daging gaitakat agpalpal papay lang. Ay, nasobraan na ngamin tinangan. Isong aging gaita, agpalpal papaylaeng. Ay, kasano nga rin adumawatak iti pagpagkat iti postiso. Ay, unan niya.
Awan gayam ngipin mo, iso akas tati panagsaom. Itala amadlaw ko. Ay, maray, kasapulak ang pagkasan tapno maesel po manang. Mabit lang Lagi pak mano sa dino tinangidulinan na. Sige, maray, lagi pa. Sa dino nga minan tinangidulinan na. Kabaalam deta, maray. Sige, lagi pa. Kasla nakitak nga indulin na ijay. Nangiparabawan na ngay, maray. Itirabaw ti kabinet na. Daytoy jay iduldulin ni Inteng apagpigkat ti postiso na. Ay na, agyaman ak, maray. Ala, ing kapigkatan ta postiso. Kababain rumwar ka, bungal. Huwag nga sus, maray. Mayas mo't lang dato'y apagpagkat. Wen, mayat dayta. Sige, isublik mo't ladagaws. Uray saan mo paikit din nga isubsubli, Kaya't mo asawan. Kukwa kon, maray. Wen, idulin maun. Sa bagay mo't kit di, awanan ti pagkasan ko iti postisaw. Iso apagkasaklatan. Wen, tapno saan ka adawat. Alam maun. Sige, maray. Thank you. Hey. Di ka man isem nga isem. Sika, Marituyang. Saan anapintas akitaan? Ay, wan gayam. Awan paingison ko. Ay, orayo mamaipagkat di pustiso ka na sukol. Nakasapol kan aya iti pagpigkat. Wala. Iso nga agawid ako. Tamapan ko pagkasan. Ala, agawid ka nga rudan. Kasta unay aragsak ni Marituyang, tainikam kano iti pagpigkat ti pustiso. Wen takaasim at. Aywan, naalamon tayo linding mo. Ay, wen naigatang ko pa yan. Nangigatangam ngay. Gimatangak itinaimas asidaan ni Inteng. Na, day talaang ti ginatang mau. Saan? Plan-plan wak pa'y lang arod. Noan niya ti pangigatangak iti daduma. Apay ngay ajak moten makita ni Kapitan Amapan ije barangay hall. Kat no aging gay takot agpalpal papay laeng. Na! Nagatiddogan apalpaday ta? Ay, jakla ko man inggat-gatangan itinaimas asidaan. Aging gaita, nabsog pa'y laeng. Ay, sos, kita amaray. Amangan mo't no daytan ti pakaus-ospitalan na. Anya ti marikrik na manggal. Paligatan na nga umangas. Anya nga iti ramidan may. Adagas ko di tayo ti kabinet. Alam. Unang kal. Darasa ba? Enteng! Nay, aging gaita, nakaida ka pa'y laeng. Yak makaangas. Ang kal. Awan mo di bagbagam nga agas mo iti kabinit mo. Anya nga agas? Agas ka nun ni Uncle ka, no kasta nga do ti kanin na. Kasano nagpukaw? Ay, no kasta. Agas mo day, Jay. Ay, kanuintad ko kan ni Marituyang. Anya. Nagbirbirok ni Nana Tuyang iti pagpigkat na iti postiso na. Ay, ti amok kat pagpigkat iti postiso day, Jay. Kalan ko arog. Ang mga nudi na painusar. Hanggan. Ang siya may mo alaan ko raw. Di ka no intad ni antikan ka. Tejay. Jak na usal. Tawan mo't serbina. Iso kita bungalak pa'y laeng. Sana para bungal day jay. Amo ka, lukluk kwanak day tanga antem. Ayan nangarod ngay. Tawanan Anya nga awanang. imberlang kaun. Nang ibalangam. Ijay! Sa dino ngay jay. Hey! Impalado kon ijay! Uy, nagadda yung tinang ipaladawam. Nakaungungosak nga raw. Agas ni Uncle ko day jay. Ay, Iso nga masapol na maisublay. ay sos! Kasano nga rudan? Impalado ko masag ijay!
Wan, inteng. Ah, Naglending tapno makasida ka laang itinaimas. isuman nga ron din naka-hospital. Ay. Jay mo't la nagbati ijay lending ka, iso ti pagbayad ta dito ospital. Basol mo matlagayam. Na, agpabasol ka manen. Ano di ka gimatang itinaimas asidag? Diyak ko mama-hospital. Sika ti aking basol. Na, Tanuawan na imas amasida, nakamisuot ka. ha? Anggam no adamot na imas amasida, sige ka asigay. Di mo amo adisiplinaan day tabagay. Na, Iso arumbang adisiplinaan tabagay. Agsida ka itinateng, tapno saan ka ama ospital. Ay na, kapitan! Disiplina iti makanti ka sa punan. Tapno awan to tiing ka pagbabaw yan. Ala, sige! Ditan tinagdibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sabay ang asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.